Anyang laki din! Babaan iti panang tawas ko ken ka. Makita nga da sakit mo kabsat Leonor. Anya nga iti sakit ka kabsat Fidail. Sakit tinakam. Agsakit tinakam mo iti kabsat mo na rawat iti karnit baboy. Ha? Agpayso day tanga imbaga am kabsat Fidail. Nasakit tinakam ko iti kabsat ko anarawat nga agsida iti karne iti baboy. Agkalumpay. Adapay nakita ka sa bali a sakit mo. Anya pa'y kabsat Fidail. Sakit ti bulsa. Ti kayat ko asawan tawan kwartam ita. Ay agpay sumaninday tanga imbaga am kabsat Fidail. Awan kwartak ita. Delikado dagito ya sakit no sana masigod kabsat Leonor. Anya nga iti aramida kabsat Fidail. Ay sumangan ta. Agparti kay ti dua pagasawa na manok. At iso ti yatang ko kadagiti ingkanto. Anya nga iti pakainaigan dagiti ingkanto iti sakit ka kabsat Fidail. Iso ti mangagas kadagiti sakit mo. Anya? Babaan day tangaramidag kat maagasan ka. Sigay, mangpartiak iti pagasawaan a manok kabsat Fidail. Wen kabsat Leonor. Ilasin mo jay dalam kan batik ulang kat itad mo kanyak. Apay ngay. Ipasidak kadagiti gagayam kung ang sisit. Anya? Nagimasin heti karnit manok. Wen nga ron, Apong Fidel. Kaparparti ko naman. Kukwak da ito'y kimulti manok ah. Di mo alaan day ta, bebot. Kukwa ti albularyo day ta. Saan ka matapudpud no nga herbularyo, Apong? Shhh! Di mo piksahan ti agsao. Mga no ada makangeng akaaroba. Kukwak nga ron jay kimul. Tapno jak ibagbaga ti sekreto, Apong Fidel. Sige, kukam la day ta kimol. Basta kukwak jay dalam, wan. Wen, Apong. Kanya tinasakit ngin ka, Moreno. Nagpatpat nagsakit ti tiyan ko, Apong Fidel. Kasta ka di. Hey, mabit lang ta agurasyon naktap no maagasan ka. Kano anya ti ibaga nagiti gagayem ko ngayong kanto. Dagagayim mo nga engkanto, Apong Fidel. Ada? Anya nga iti langada. Jak mabalin nga ibaga ti lang ada tagungot da. Anya? Sige tarugya kung ti agurasyon. Konam. Wahihi! Arra! Shoto! Atatay! Ay! Mala, ilukayas mo day tabadom kat iparang mo ti tiyan mo kanyak. Wen, Apong. Adto'y ti tiyan ko, Ay! Amo kuno apa yan nagsakit ti tiyan mo. anya ti makagapaw, Apong Fidel. Saan ka nagibulang iti taraw ni dinangan ka? Aday mapalasaan na makikita so pinagsakit na ti tiyan mo. Anya? Ay, dakas ti mapasamak kan kano sana masigod. Anya? Dumakal ti tiyan mo akas la tiyan ti masikog anwang. Anya? Ano kaya't mo amagasan? Agparti ka iti pagasawaan na kaldeng. Ta iso ti yatang ko. Anya? Dua kalding ti maparte. Wahan Moreno. Dahil tangamin ti kid-kid dawan dagiti engkanto. Anya? Agpili ka. Agparti ka iti pagasawa na kalding wano dumakkel ta tiyan mo akas la tiyan ti masikog anwang. Ay, agpartiak, Apong Fidel. Kaya't ko ti maagasan. Anya ti umay mo ipagas kanya, Emeling. Ay na, naggatal tintero abagi, Apong Fidel. Ay na. Ops, di mo na kudkod doten tinagatal. Tama nga no masugat ti kodel mo. Jak maanusan ti sakit na, Apong Fidel. Hala, yasidag mo ti matam kanya. Awan, Apong. Ay, my gosh, delikado. Api, delikado, Apong. Anya tinakita mi ti matahak. No sana masigot ti sakit mo. Agramaram ti gagatal kat masugat amin ti kodel mo. Anya ti aramida, Apong. Ay, mabit lang takasaritak dagiti gagayem ko nga engkanto. Babaan tinangisit abato kat kasaritak ida. Anya, makasaritam dagiti kagayem mo nga engkanto, Apong Fidel. Wan,
Awagak ti cellphone dagiti engkanto kat kasaritak ida. Anya? Ada cellphone dagiti engkanto, Apong Fidel? Ada! Kasla tao matla dagiti gagayem ko nga engkanto. Nagrawat da payamangan. Anya? Malata awagak idan tapno amok tiyagas ko kan kabalasang ko. Anya ti kuna dagiti gagayem mo nga engkanto, Apong Fidel? Masapul ti 12 ng itlog kan may sabigaw a pansit. Anya? Yada sabaw na pansit ti kayat da. Kan 2 litro a soft drink. Nagadumot ti masapul dagiti engkanto. Iso matikid-kid dawan da tapno agasan da ka. Adakan ka ano di mo patganti kayat da. Agagatal kalatan no awan ti mayata nga kanan da. O sige, agorderak nga roden iti pansit nga ada sabaw na kanjay litro a soft drink. Ay, naggatal. Ay rabin bebot. Kakasanan din yatang ko a pansit kan 2 litro a soft drink. Wen Apong Fidel. Tara santa, kaya't kunti mangan iti pansit kada sabaw na. Anya lakit din na Apong Fidel. Agapura. Kay bagbaga na lang nga mapan ko akasan dagiti na yata nga makmakan. Awanan ti ado pa asaw o. Ingkan. Ay, sos. Grabe ti panaguyak mo kabsat. Kelkelan ka. Ay, agasan na kumakabsat Fidel. Marigrigat anakon nga agoy. Uyak. Kano pa'y day ta sakit mo? Ay, di pa'y agtutubo kabsat. Yay! Nabayak nga ro day ta sakit mo nga uyak. Awan kabsat, sana ka maimimbagan. Ay, adan samot ng gamod kanyak. Tanta kita, mantadakulap mo kabsat. Ato'y tidakulap ka o kabsat. Anya tidakitam itidakulap ka o. Nagamudan ka nga agpay so kabsat. Anya. Pinagabay ko ti dakulap mo. At saan nga agpada ti katidog, tagiti kikit mo. Ha? Ay, wen nga agpaisaw. Kaya't naasawan ka't nagamudan ka. Ada nangasing kan ka. Anya kita ramidag. Tapno maagasa na kabsat. Ay, nas ka na kontrat, din ang gamod kan ka. Anya? Opso, ay. O, apay kabsat. Bakit mo tinanggamod kan ka? Ha? Kasado ti pan nakaamom iti dayta kabsat. Makitak iti bukal-bukal ti matam kabsat. Babae ti agparparang iti bukal-bukal na kiti matam. Sapay nagpangit bakit? Anya? Saan laday tati makitak? Anya pa'y kabsat. Baliktad ti alintataw iti matam kabsat. Kaya tasawan day ta. Grabe, ti pananggamod na kan ka. Ay, no sana masigod day ta, maunat kan. Ay saan? Ay, jak pa'y kaya timatay. Agasan na kabsat. Kasla marigata na kamang kontra iti manggagamod. Anya? Ay, napigsa manggagamod tinangasing kan ka. Ay, pangasim ta kontraom ti manggagamod kabsat. Hala, agsubli ka dito iti alas 3 ti malam. Apay nga alas 3 pa'y lang iti malam. Kat nagadumat nga oras ti isusublik dito balay mo. Kastoy nay. Agasan kahit eksakto alas 3 ti malam. Tanakapso ti pan nakabalin ti manggagamod. Anya? Iti day talang oras. Ti panang kontrak ti manggagamod. Mangimot kanto matan ito pataparis ti lechon manok. Ha? 2 aparis mo't adadak kalabot ti arak. Ay, masapol ka di pa iti arak. Wen, pagbugok di arak tapno sana ka mabalsan. Anya? Nagtignay kan. Nas ka na mayatang kondyo pataparis ti lechon manok. Ken 2 adadak kalabot ti arak tapno agimbag kan. Naggana sinjo. Makabartag ti arak Apong Fidel. Nabartag ka matan Apong Fidel. Di ka pa yun makasaw. Semat nga men. Iya. Upa ta pares sa lechon manok ti pulutan ta.
Kendo atang nga dante eninom ta. Naulawak sika. Uray siya kapong Fidel. Mahulawak maten. Kaya't kunti maturog. Uray siya kapong Fidel. Kaya't kumatan ti maturog. Hala, maturog tan bebot. Agid data ka di apong. Ay, saan? Inka maturog iti salas. Tasyak dito'y lamisa. Nasakit mutlat na tinakam ko iti kabsat ko anarawat iti karni ti baboy, kabsat Fidel. May salang ti kaya't asawan day ta kabsat Leonor. Anya day ta kabsat Fidel. Kurang ginyatang ko tapno maagasan ka. Mang parti ka manan iti pagasawaan a manok. Kat itad mo kanyak ti dalam kan bati ko lang na. Anya! Ag subli-subli mat ti sakit ti tiyan ko, Apong Fidel. Kaya't asawan day ta. Agyatang tamanan iti pagasawa na kaldeng tapno agimbag kan. Anya? Mang parti agmanan iti pagkasawaan akaldeng, Apong Fidel. Wan mo rin, no? Ag subli-subli ti sakit ti tiyan mo. Ag subli-subli mat ati panagatang ko. Sigay, basta lakit di agimbagak. Nasakit at talaga ti tiyan ko. Aggagatulak man na Apong Fidel. Anya ti aramidag. Ay katagasan ka manan a ibilin. Wana pong. Ay, jak manin maanusan ti kagatil ko. Nas ka na mayatangan day ta sakit mo tapno agimbag ka. Anya nga iti mayata nga Apong Fidel. Pansit nga da sabaw naken. 2 litro a soft drink. Isa man iti mayatang? Ipakan ko kadagiti gagayem ko ngayong kanto dagiti taraon tapno agasan na ka. O sige, basta maagasan ako Apong Fidel. Aguyek akmatlat kabsat sa naksamot anaagasan. Ay may salat ti kaya't asawan day ta. Anya kabsat. Gumatang ka manan iti upat a pares ti lechon manok. Kendo adadakil abuti ti arak. Anya. Sika ano kaya't mo ti maagasan? Di ka mabali na pilitin. Kurang nga talaga ti inyatang ko di. Nas ka naman ayunan. Tapno mabsog dagiti engkanto ang mangagaskan ka. Sige, inak nga rod gumatang iti upat apares alichon manok. Kandwa adadakil abote ti arak. Nagimas at talaga ti atang Apong Fidel. Ay, di mo pigsan ti agsaw. Ang mga noda makangag kadata. Saan da nga amo adata mutla ti magmangan kadagiti atang. Wen Apong Fidel. Kanan ta diti kakaykaywan dagiti atang. Ay, mabisintan ken. Wen Apong. Apay, bibot. Anyat nakitam. Adda nakitak ang naggilap iti saan unay nga dayo Apong. Ang mga numata ti alalya. Ay, di takbot-bot nga. Mabutay nga kiti alalya. Ay, nagtagoom jay aso. Ay. Ada nga agpaiso alalya. Tumaray ta nga ro din Apong. Ibati tandag iti atang akang kaninta. Aray, bibot. Arte nga. Apay nga da pulis ditoy. Moreno, Emelin, Leonor. Peke ka mat gayam nga erbularyaw. Iso nga ipabalod ka. Ay sana ka piki nga albularyo. Di kan makapaglibak, Apong Fidel. Pinikturan da kayo idirabi akan kanan nyo dagiti atang. Anya? At ebidensya may. Gimastos kami pa'y tapno gimbag dagiti saksakit may. Nyumsan mat gayam. Isu arumbeng lang nga mabalod ka. Ay, saan? Ay, da kaya ti mabalod. Makawanandak. Mga asiyo, agsingsing pet ako na. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, ngayon pinauluan. Irbularyaw! Dito'y drama tayo,
Anyalaki din! Anyalaki din! Ayan jay impagatan ko asabon tanaw. Nagpagatang kaya iti sabon kanyak mareng. Katuan, itaypay nga imbaon ka mapan gumatang iti sabaw apaglaba. Kabaw aba bakitan. Imbabaon na kaya mapang gumatang iti sabon. Nagmalmalam ka na kaida. Anya, Ay kabaw, di mo na mo ti sasawam. Si kapay ti daganas na ngagungay. Ay. Anya ter aramidang maring. Di ka lagbabain. anya kumatiibain ka, tanaw. Dahil ta pa nagpadpadaw, kapabain. Makit kita tapusag mau. Apay, di mo kaya't ngagpapintasak, Ha? Si kamot lat makakitkita iti pusag ka. Imbag ko manon na po daw tapusag mo ko hindi nagrugate. Mabalin pa yun na pagmulan iti kamutay. Ay di ka man nagsawi iti kasta si katanaw. Umay ka man kiday. Papananta. Ijay silid ta, Anya ti aramidin tayo silad. Ay kat mapantag wilding alak. Anya! Umay kan, ay sus, kartingam. Ay manjak! Nagpudaw. Umay kakidain. Ala ka na nang, apay nga imay ka dito'y balay anak kabralaang. Ha? Ay, huwag nga agpaisaw. Ay sus, nakabraak laang gayam nga imay ditaw. Ay, anya lakit din ni nanang. Apay analipatan nyo tinagbado. Ay, apay nga nalipatak mo't nga agpaisaon. Ay, kababain imeng anak kaw. Sige nanang, kartingan nyo ti umunag dito'y balay. Ay, huwag na nakaw. Sintomas ti panagkabaw ti kasdyang aramiden ni nanang imeng ading kao. Un nga rod manong Eric, ay nakababain. Nakabralaang nga imalatiw dito'y balay. Sapay la kumaata saan ako maraw ti panagkabaw ni nanang ading kao. Sapay la ko mga rod manong Eric. Saan amaliklikan ti panagkabaw? Tanay, bakit kin lakayan dagiti naganak ta? Tano lakay, agreeing ka. Payaya maring. Tano lakay. Ay, Ay, sinagpag ka maring. Nangay. agwilding ta, tano lakay. Manjak! Ay na di ka nagreklamo pa ay. Agwilding ta ko na. Manjak! Makabandog na ito'y bagbagam. Di mo kaya ta? Anay ko! Di mo pisling na ito. Nasakit, anay. Ay. Apay, adi mo may diritso ti magna. Pari tanaw. Nakarukob ka may tamagmag na. Sinalpag kiday, pare Agustin. Nagsakit. Kasla maisina. Tay, Daytoy anyat inaramid mo ya, pari tanaw. Ay, nanasam kami ni ti Wildeng ni Maring, paray. Anya, wilding nga sasawang, paray. Amo ayan ni Maring ti agwilding. Ay, expert nga Wildeng, paray. Uray lang matukol ti Wildeng rad ko. Ay, mawata ka, unti kayat mo sawan, pari tanaw. Ay na, sana all. Makabandog tararamidan na paray. Naumak pa yan. Ano nyo tinitib ang manawak nanang? Ipasidak man kinitatang yaw anak ka. Agkakapsot nga may no saan ama kasida itinaimas. Ada yung pupok ko akawitan iji likodan ti balay nanang. Ison ati parachin nyo o sidain nyo kinitatang. Ay na, agyaman anak ka. Hay, Mala, makaamu kayo na mapan mangalay ti manawak nanang. Tanay, agap apuraak. papanamaya eray kanak ka. Mapanag agtrabaho nanang. Maladaw akaun. Mala siya kung ti makaamu amapan mangala iti manok adaw-dawatag. Wow! Tinulaan ni Tim manok ti sidain ta, Maring bakay. Wun, tano lakay. Agigup ka iti sabaw, tapno na pigsakalatta. Ay, agyaman na ka. Makasidak manin iti naimas. Ay, uray may sa tibakit basta nalay ngaglutaw. Ha? Anyat kinunam tanaw? Akwa, di mo ikan iti sa bali akay papanad yung bagak Maring.
Di kaya't ko asawang ka oray may sa tibakit. Basta nagagait. Nagadupay la sasawam dita. Mangan takit dain. Agpapas ka mangan. Tapno na pigsaka. Tano lakay. Agriing ka. Apayaya. Sumango ka man kanyak lakay. Apayaya kunak. Di na ngarutan likodan Sumango ka kuna mag. Di mo disturbon te pan naturog ka. Ay nahay. Kadigdigos ka. Ay. Sa bali manenday ta. Nagbanglo at lakay. Oray niya ti bagbagam. Kita enak. Nakasando Ay, agbado ka. agwilding tangarutan no lakay. Ay. Di naksapala na inagpudot. Jak kayat. Ay, umay kakitain. Nagado pa lang artim dita. Bayat kanto mo lang. Ay, manjak. Nay, apayan, paritanaw. Nakadumog kamutlatan. Anya nga tikit kita di tadaga. Ay. Nanananaay, nagatiddogan na sinay dayta, paritanaw. Anyat pagparpariko tamaya, paray. Ay, makabandog tag-wielding pare Agustin. Anya, kayat mo asawan, rinabii ka nga gwildeng. Wine, nalabas ni Maring. Ay na, unayay, sana all. Ha? Hanya sana all, makabandog. Di kayat ko asawan, awan mo't problema iti dayta. Gapot agasawa kayo mo't paray. Huwin na nga may nagkakapsutak. Ay kat, agsida ka iti naimas tapno saan ka nga kakapsaut, paritanaw. Apay ti pato nanang. Ay, ipasidak kumakin ni tatang mau iming anak ka. Jakmat masangot ang tiliw iti pataw. Nagadaw ti lalabaak. Imbagak ay asikat ti agtiliw iti pataw. Siya kon ti agtiliw tanay. Makasidsida ni tatang mo iti karna iti pataw. Ala, ingkay mang tiliwan iti patok nanang. Agkakaiwarada di taparaangan. Ay da, agyaman na kadakaw. Diyay kadakkelan ti tiliwan yung. Tapadigwan daktulangan, nanang. Ay, umay ka mga nang tanulakay. Naimas ti sidanta. Anyat si Dantaya bakit? Adubo akar na ti pataw. Naimas. Ay, naimas man ti si Danta. Wala kay. Naimas ti sidanta. Ay, sanak pa'y gayam amabisin. Na, apay ngay lakay. Ibagbagamit ay mabisin ka. Nagmerienda kaon bakit? Saan ako na mabisain? Ay sana mabalain tanaw. Mangantan. Nagadupay lang artem dita. Ay, manjak. Mangantan kunak mabisin na kaun. Ay, umuna ka na mangan ano kaya mau. Jakpay kayat ti mangan. Nay, imalatiw ka mo diti balay tatang. Apay aya? Umaya mamakibuya iti TV ere kanakaw. Anya? Adamot TV yaw kininanang, tatang. Apay adito ipay laeng balay ti pagbuyaan yaw. Basta, may mayat agbuya iti TV dito'y balayaw. Anya laki din ni tatang. Maawata ka no apay adito balay ti pagbuyaan yaw. Nagapa kayo laki day kininanang. Saan? Ha? Saan kayo ang nagapa kininanang, tatang? Saan? Liklik-lika lang ni nanang yaw. Apay ngay? Basta. No pag si Danak itinaimas ay sigurado nga da mapasama. Anya? Nakitam ni tatang mau eray kanakaw. May itay dito balay nanang. Apay aya? Nagtalaw samot ng tiyawanan ba'y na lalakay. Ay kunak man no nagawi din na di balay yaw. Nagmalmalaman nagbuya ti TV dito balay. Napanan na nga ruden ngay da jalaklakayan. Amangan no at dalaeng di taparparangan, nanang. Agawid tumutlaeng di tatang. Ito sa kulandak ni nanang yaw, ibagam nga awanak dito'y balayo anak. Apay ngay tatang,
Adda ka di parikot yung kininanang. Awan, hanggang kayat ko lang tisaan pa'y nga gawaid. Makamu kayo, tatang. Nagapu ako ni di balay damanong mga irek. Di magasa la dito'y balayaw, tadyak pa'y kayat gawaid. Apay ngamin, alikliklikan nyo ni nanang, tatang. Ay na di ka nagdamag pa'y anak ko. Bala, ka man nagtimpla iti kapek. Sige, mabit lang, tatang. Apay ngay takala nga agaway tanaw. Ha, ay kuwa. Imbag man, tanalagip mo pa'y tinagaway. Agasam, rabi kan nga agaway. Alas 11 itirabay. Baka turturog ako na. Ay, san kapay amaturog, tanaw? Apay ngay. Mangan kapay. Ay, kuwa, nabsugak. Nanganam, tapay anapsugkan. Ijay balay da imeng nga anak ta. Anya, Ijay kamarin ti pagturugak. tapay nga ijay kamarain ti pagturugam kat addamad silid ta. Jak kayat ijay silita pagturugan maring. Tapay ngay, Madal alyay-jay. ay sinalbag katanaw. Saksamat ti bagbagam nga alalya. Saan? Anya saan? Ala, ijay kasilid ang maturaw. Manjak. Ijay kasilid ang maturog kunamag. Di ka nga ron aglaw Sa anak may tatulag. Ay, di ka unay ag problema. Kundi bakit mo, pare? Day talaki, day ti pagparpare ko tam. Nalabas ti kinalailo ni bakit ka, paray. Naranggas. Ha? Anya naranggas asasawang, pare? Jak mawatan? No jak makawilding ay nagkabel. Di na kun kasarsarita. Anya? Iso aliklik-likak. Agtalawak to pa iji balay. Anya? Ayun na yan. Ay di naman katawa mo, paray. Pag sidan nakitinaimas ni Mareng, hanggang nagadumot ti pangibabaw ng nakanyak. Aya? Wan, pare Agustin. Jaklay bagbagaday takadakayaw. Ay, piman ka mga ron. Ano kasta, paray? Wan, paray. Ay nadimandeng ni Mareng nga asawak. Uray sana kung nga agaw awin, iji balay may. Anya? Ay na, ayerwaryo ni tatang yawan akaw. Saan yaw nga ilamang? Saan mi nga iduldulin ni tatang nanang? Awan dito'y balay me. Ay, nanap-napanan na nga rodan nga ay. Natay samatan. Saan anatay ni tatang? Ay, ang mga nuad dala na panan na nanay. Ay, hatak ni tatang yu anak kaw. Diyak kaya tama po kaw itibiyag kaw. Nanang. Matayak no jak makita ni tatang yaw anak kaw. Ay, tano asawak sa dino tiyayan ma. Ay natatang, adda kayong magayam dito'y kalapaw ni Tata Agustin. Idi pa'y kalman asap-sapulin na kayo ni Nanang. Ay, jak pa'y lakayat ti agawid iji balay anak kaw. Jak kayat di manding abakit. Nanyalakit din ni Tatang. Bakit kan lakay kayon? Nagbasit aba, nagtinangguraan nyo kin ni Nanang. Anak kaw. Ala, urnusin nyo ti bagbagiyong. Agkabawon ni Nanang, Tatang. Nasken ataripatwin nyo. Adon, dagiti malipatan na. Patsik amadmadlaw yung meten kenkwana dayta. Nakakaasin nga agsangsangit ni Nanang. Saan asumarsardeng. Aniya? Iso nga agawid kayon. Taurnusin nyo ti bagbagiyo. Awan mo tinaunag arason? Taapay apanawan nyo ni Nanang, Tatang. Ay na, agyaman na. Simangpet kamatlangan dito'y balay, tano lakay. Pasensya ka maring bakit. Mabanuga mo nga mingagwildeng. Anya? Uray nga minusanta nakabailan ka ipili mo, mate. Agunget ka pa ino dya maaramid ti kayat mau. Ay na, pasensya ka matan na, tano lakay. Lambing ko lang matday jay kat. Ay, I love you. Ha? I love you unang matan kanyak. Tapno pistan lakay. Wen, maring bakit. I love you tao. Ay, agin narakop na nga rodin at ano lakay. Di kan gumurgura kanyak. Wen, bakit? Di kan kagura.
Wenno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay nanana, amom ka din no sa dino tinaggapuan dagiti chismis anang perdi kada tayo dito'y barangay? Naamwamon no asinaw? Wen, nagapukin ni Juliet. Ay, kunakon ka ito. Pudno jay suspitsa. Isugayam ti numero 1 at chismosa dito'y lugar tayo. Kadno nakasingsingpot, no nakasangaw. No kasjay asaan nga agtagtagarin, agdengdengeg. Tajay nangeg na, isuntumad ti awaras na kadagiti pada na at chismosa. Imbag ano denggen na analaing dagiti ichismis na. Ket no nalaing iti math, pasaray manayunan ken maksayan dagiti awaras na at chismis. Ay, nalaing gaya matalaga. Kita nana, iso day ta magmagna o. Agpadaya o. Ne, sa dino ngay nga tati papanan na. Ay kat syempre, mapan man na nagsagap iti ichismis na. Ay, day talaangan ti amunan nga aramidan iti agmalam. Makichismis. Juliet, si kakadinaytan. Wan manong. Nay, si kamot gaya mo ti aglutlutaw. Wana, tawan ka. Anyat orasen. Nag-overtime nga min na nakichismis manong. Dahil tati paglaingam, makichismis ngagmalmalam at dapay overtime na. Saan ka kading nga gunget manong? Tay sulang mo't dahito iti liwliwak. Liwliwam, kat nagado atat tao ti marurudkan ka, tatila ka no ngamin ingkais istoryaan. Inchismis ko laang mo't yan nasikugan abakad di tanay. Anya? Kan, inchismis ko laang mo't dyan lakay ang nakitaray ijay laod. Hoy Juliet saan man atila ichis-chismis mo? O may kakit di, tay tuloy mo ti agluto. Ikat, nay, papanamon ngay manong. Mapanak di ta kantina, inak gumatang iti mo ma. Gumatangak man iti mo ma. Ayan ti aglakla ko. Ay, napanlaang nagpabarya. Ay, nana, at maangot mo? Ada makmakset ngayon na poy. Ay, asino nga ti aglutluto? Jay balay sa mo ti pagtataudan na. Ay na, nakseten ti lutlutuan ni Juliet nga inapoy. Mangangot dito yung Ay, una yan. Ay, anya nga tamanin ti aramidan na. Tanakset ti lutlutuan na. Ay, inakman kitaan. Ay, una yan. Makichismismis siguro ni Juliet, iso anak sa tilutlutuan na. Ay na, sigurado na ita. Chismosa nga ron. Juliet! Juliet! Hawan, Maray! Nakita ka nag-date day jibungal alakay akaruba na. Juliet! Ay, apay ay manong! Anya nga apay? Jay lutlutwam nga inapoy, nakseten! Nay, ay, bye! Bye, Maray! Ay, naksutan niya lutlutwag! Ay, saus! Magas asukan ngagpaisaw! Ay, talagang awan palabsam nga orasan niya. Uray no adar aramidem, makichismismis kalat na. Anya nga iti kanentan, ngimisitan talutlutwam nga inapoy. Naapay tumat nga na nagmayat ti makichismis. Wanya, mangantayo ka din. Ay, mabisinan ni Tatang. Kwa, Tatang! Laglagi pam, adda ulcer ni Tatang. Saan amabalin amaladaw ti panangan na? Agluto akpay Tatang. Day, anya to orasain. Nakset tinluto ni Juliet, Tatang. Anya, apay anak set. Makichismismis ngamin iti cellphone na. Apay, masapul pay laang ayang nga ibaga. Tapnoong tan na ka. Selbag ka babae, saysayangam ti bagas.
Sapay nagnina ti bagas ita. Apay abinay bay amanak sa tilot-loto ma, Juliet. Italaong mo't anak sut Huray pay. Unay matanti kinaisem mo ang makichismes. Kaya't mo nga umayda ka apain dito'y balay, gapo iti kasta nga aramid mo, ha? Sana mapasamak day tatang. Ay di mo aya amaw, anagado ti may barbarangay, gapo iti chismes. Uy, padasandak nga ipabarangay. Tadadda nga ichismis ko ida. Huh? Syakpay mo't analaing amang padakas iti tao babaan iti chismis. Ay nagalasan ti kasta panunot mo, Juliet. Kano siyak ti Reyna dagiti chismo sa diti lugar tayo. Naa, tay panakkel na pay. Manong, nasayata nakita ka ditoy? Agururay iti pagluganak ka mapanagtrabaho. Kabayatan ti panagururay mo. Adaman pa ibagakin ka, Manong. Anya dayta? Bagbaga ang mamit ni Juliet nga ading mo. Ta isardeng na ti mga ichis-chismis kanyak. Kumkumpurmimot ti ichis-chismis na may papan kanyak. Ala, bayam, tabagbagak ni Juliet. Ay na, agyaman ang Manong. Sapay ko mata sardengan nakon nga ichis-chismis. Agawid ka day. Wala na, nagapuak iti trabaho. Imbag man ta nagsabat ta. Ad ako man napatagunay nga ibagakan ka. Anya dayta, nana? May papanday tiyo kan ni Juliet akabsat mo. Apay, nana? Naglaing mo't nga minamang perdi iti tao, babaan iti kinachismosa na. Diyo ko naen, nga uray da kayo abak-bakitanan. Kat ichis-chismis pay lang ni Juliet. Wen, tila inwarwaras na nga istorya saan mo tapod no. Pamirdi kanyak dagiti inwarwaras na nga istorya. Kababayin at talagang ti aramid na. Sige, nana. Bayan nyo. Tabagbagak ni ading ko. Agyaman akno kasta. Kat sapay lang ko ma. Tadenggen na ti pamagbagak ken kwa na. Ni Juliet, tatang. Ay, nagmalmalam ngawan dito'y balay. Napanan namanin? Kunakmet ken kwa na akaduain na kayo dito'y balay. Tapag tumarin na kayo iti agasyo. Nagsapamit arimwar. Ay, sigurado anapan manin nakichismis dayjay. Marabyan tumanen nga agawid Di la maumuma makichismismis. Kat iso matipaglaingan na. Dengdenggen na kweno saan, Juliet? Nangag kon dagiti bagbagam. Makauman na denggan. Gapo tagurguraan da kan dagiti tattao, gapo iti mading aramid mo. Katbay ata gumura da. Mangibabain ka talaga. Iramraman na kami pa'y kinitatang. Ay, baybay andak laang. O sige, inak aglutong. Tamo ka mabisinan ni tatang. Rabi ilang arudain. Rumwar ka pa ilang mat, Juliet. Di talaang asidag ti papanak, tatang. Tabay, di ka kat maturog. Adda nga rod follow-up na, dyan nakichismes, tatang. Ay, day ta di paglaingam. Di makichismes. Adda pa'y follow-up na. Mabitak laang, tatang. Sige, rumwara ko. Imbes a masapa nga agriing dayta a Juliet, ta iso kumati agluto, ngamsak pay laeng mait. Ay, itimplan mampay iti kapik baraw. Mabit lang, tatang. Itimplan kayo iti kapeyo. Tatang! Tatang! Manong! Manong! Papayain! Anya ti kabuteng mo? Apay, agan ano ka? Apay nga aputem daytang iwat mo. Ay, di mo man aputin tangiwat mo. Tapno makita min, wanya ti problema. Ha? Ano day bibig mo? Nay, pimuskul matitikas taunay.
Anyaya tikinan mo idirabi eh. Ay panagkunak. Nag-allergy day ta. Siguro nag-allergy day ta. Ay saan ka ngagsanit Tadada po muskul day ta bibig mau. Tata, saan nga ta napasma ti bibig na? Ha? Napasma? Kasano kuma napasma? Napasma gapoy tinakaro apan nakichismismis na. Nga ta? Kasano? Numalpas a makichismis, agkapi adagos. Anya ngay nga ta tinasaya at nga agas day ta. Simple lang tinasken nga aramidan na tatang. Bagam tapno amo na. Sino mat nga mintimayat apo muskul ti bibig na iti kastaunay. Oo, bagamon tapno aramidan na. Danggaman na imbag na ito, Juliet. Simple lang ta aramidam. Isardeng mon ti agchismis. Kita, umpes day ta adagos. Nangeg mo, Juliet. Isardeng mon ti makichismis. Oh, Juliet. Hindi ako nagtrabaho. Manong, Impes mo't gaya man tabibig mo. pudno di ko na manong. Isardeng kun di makichismis, tampes. Kung naktumat kan ka, Yung kasano nga dagiti kayat ko ama pa ni chismis. kat baybaya mo na. Sapay ado dagiti fans ko nga agur-uray iti ichismis ko. Apay, kayat mo talumtag maninday tabibig mo. Ay, sa ano na? Ala, inka makichismis. Tapno mapasma manin tabibig mo kat lumtag. Saan sa amot tin arumrumwar di tabalay da ni Juliet? Kat nga dadamag ko na. Napasma ka numet. Ay napasma. Kasano napasamak dayta? Basta napasma ko nada. Di nga taima na, tinapasma, wano di saka na. Dagita laing ayati mapasma. Ay, day talag mo tiyamok. Kampanunute. Saan siguro makapag na? Gapo iti pan nakapasma na. Wan, anya. Ay, kaasimat ni Juliet. Saan na makapag na? Saan na makakalap iti ichismis na? Ay, nakaro at talagan sa tipan nakapasma na. Apay pumanag na ka, si ka Juliet. Di ka lang makataltal na. Nagboring mat ngamin dito'y balay. Awan mat araramidak ngamin dito'y. Ay, nagado di ta alalabaan. Yung kaglaba, uno aglinis ka dito'y balay. Mapanak mat ko makikarubang tatang. Kaya't mao talumtag manin dagiti bibig mao. Gapo iti pan nakapasmana. Sanon, tatang? Uy, nagsakit ti lumtag ti bibig na. Kan nagalas ti langak no napuskol ti bibig ko. Imbag tamaw. Makikaarubak laang, tatang. Ngam saan ka makichismis? Ay, awan latam mo kaon. Promise, tatang. Saan ako na makichismis? Tanya nga ron ti aramidam. Agdengag aklangan iti chismis. Mayat gam ti magmag na. No kastoy nga agawid akon. Nalagan tirik na. Nimat Juliet deta nakatugaw dita ayan dagiti ago umong a babae. Psst! Juliet! Ay, manang! Si Mang Patkan! Anya tira aramidam dita, ha? Eh, sana ka makisichismis, manong. Kat, anya nga ro tira aramidam. Agdangdangag aklang iti chismis da. Sana ka mamati. Agawid tan, tamapan kagluto. Umunakan, manong. Taado pa'y tinaskan adenggak nga chismis da. Agawid tan kunak ni. Nagadulakat nga mumon. Sige man langan. Agawitan. No itay ka pa'y kumaan agawid. Di nakaluto ka kuman. Agawid aklang aro doon. Ay, apay nga ingatan. Oh, apay asim mardang kamag na. Eh, kilaat matlangan na si Makit kan gimatal da iti lapayag ko, manong. Amangan no da simrak nga insikta oh. Eh, sa bali tigatal na.
Agawitan. Ipakitam to kinitatang ijabalay. Ay, sakpay lang, mat nga rap ti pangipakitaan nyo iti lapayag mo. Amangan nga minada simrek nga insekto, tatang. Haguray ka ta plus laytak. Anya tinakitam, tatang. Ada ka di insekto asimrek. Nay, kasla damot nagtubo ariteng iti uneg ti lapayag mo. Anya? Kasta? Nay, saan lamay maysa? Ado ti agtubtubo ariting iti uneg ti lapayag mo. Nagadon nga ino kasta. Oh, may salag ti may bagak iti dayta. Dayta ti epekto ti mapan mo pa nagdengdengag iti chismis. Bawal at talaga kan ti chismis, Juliet. Ay, pudno dayta. Bawal mo nga iwaras kan bawal mo adenggan ti chismis. Tangamin, mapasma dayta bibig mo no iwaras mo ti chismis. Ngam no agdengag kay ti chismis at dagtubo ariting iti unag tilapayag mo. Ayan niya lakit ding aminan aya. Bayaman ngamin dayta at chismis. Dito kalangan balay. May mayat pay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din! Ay na, nagmayatan dito nang ipanam kanyak a restaurant. Social kan bongga. Espesyal ka ngamin para kanya. Nagmayat ti sumurot-surot kan kanog biyahe ka. Ay, makapasyara. Sana ka na yun Tama nga numaamuan ni bakit ko. Ay, anya pa ti maramin na kanya. Silo saya ni bakit mo? Wadagi pulong. Kung makakita ka datang. Ay, wingayam. Kaya't ko asubuan na. Tasubuan ka mo. Ay, makapanirbyos. Ang mga noda makakita ka datang. Ay, delikado. Daytoy laeng? Coins tinapasadam? Coins gamit. Adamot papel na. May sa abainte. Jida duma coins. Sagpipiso pay. Ay, matumal nga ro ti biyahe. Apay ang natumal, kat panagi-eskwelan. Umanay mga igatang iti bagas daytan. May sa kilo lang abagas ti magatang daytoy. Anyang iti sidaan. Ay, Jack Mangan, nabsugak. Imbagkan ka tanang restaurant kamanan. Da kami ngay kadagiti anak mo atalo. Nga agururay iti isang put mo akwarta nga igatang mi iti kanon mi. Sursurwon nyo ati agtipid. Imbagpaykan ka pare. Tada oras mo amang washing iti ipaspasadam a jeep. Kababayin mo Jack wasingan maray. Mga opisina, kin estudyante dagiti pasaheros ko. Ay, nilakay ko. Nagsadot amang washing iti jeep na. Nakataptapok. Saan sapay ang nakariing maray? Saan pa'y nga rod? Imbes ko maamariing amasapa, akasken ka. Tawasingan na jay jeep. Mayat nga mintag pasada amasapa maray. Tado ti pasaheros. Adumot gayam, ngam nagbasit ti yentrega na napasadaan na. Ne, apay nga Kit no kadag biyahe, kit mapuno mo ti jeep may. Amang ano da kayo lang, pare? Amin kami maray. Makitkitak tupay, kit mapuno akanayon di jeep na. Apay nga ta ako na anatumal ka no ti biyahe ita. Nagmayat ti biyahe maray, taado ti pasaheros. Ay, addan sa kalukwan nga aramidan day di alalaki Ay, kasapulan nan samot ti konduktor. Saan ni nakasapulan ti konduktor maray?
Nung nabayag ka na driver, kabisado maamin na rin. Sika ti driver, sika pa yun ti konduktor. Mangalala ka lang iti konduktor. Kupitan na kanto pa ilang may. Kan iso pa susilduam. Sa bagay matkit di Ibagam ka ni kumpare, agalibtak nga agbiyahe. Ay no, nagadaw ti pasahero si Tamaray. Dahiti laang ti maitadyo abalon ko ang mapanag-eskwela? Dua asa nga pulo? Bingay-bingayan nyo jay adda akwarta. Tani, talo kayong agis eskwela. Pamasahik laang daytoy. Ayan na nga iti pagmeriendak. Iso nga rod nga imbagakken ka ang mga laka iti pandesal. Ta iso pa lang ti merienda numabisin ka. Pandesal? Manungal daw ang nakadulin dayta pandesal. Nakatangtang kanan. Inutan tayo akan kanen numabisin tayo. Nala, ingkakit din ag eskwela. Tani, maladaw kan. Anyamot din. Ay, aglugan ka ngamin iti jeep ni tatang mo. Tapno makatipid ka, kat adda pag meriendam. Papanakagpasadan ba kay? Ingkan, itay kumapay anyat orasan. Makabannog ti agpasada. Apay nga ni kumparem alando. Mariing iti masapa. Tapno wasingan na jeep na. Masapa mutlata ang mapanagpasada. Hindi nakman ay kumpara kang kuwan. Taapay asaan, kat agpada kayo mat a driver. Ado kano gayam mat ti mapasadaan ita. Ado kanya na Uray si kakano. Kanayon kano amapon no, jay jeep mo. Oh, patsyag. Amum di kumpare ko. Nalay nga garamit iti sao. Ay, ingkakit di agpasada. Kat namnamaak adakkel tutiyin trigam anapasadaam ita. Na, una yun. Ay, awanan ti balunan dagiti ubing. Ken awan mo ti bagas. Kayat mo nga rod nga agbisin kami. Love, at dakan. Itay ka pa nga ur-urayo. Abay nga oray na. Kut, mamilis ka gaya. Ken kayat ko ti sumurot ken ka nga agpasada. Ang mga noda makakita ka data. Awan, di ka madanagan. Mapantanto manin agdate ijay nangina a restaurant. Ay na, nagsiksi ka ita. Mini-skirt lang, dahito lang. Nakapinpintas ka. Ala, inta nga rude nagpasada. Unay mo dahito ajipay. Tadi to ipay mo tinga ti kalsada na perde. Kapilitan nga orayek ti pa lumabas. Taparag. Ta iso ti paglugana ka mapan gumatang iti piyesa na. Ay, anta lumabas. Para! Ay, pare. Ano ka jeep mo? Ay, adda perde na paray. Makilugan naman. Aging gay ilay ta gumatang iti piyesa na. Ano? Kumay kaglugan ng paray. Ay na, imbag tanda ka paray. Punasaklaan day talingat mo di tamuging mo, ha? Hindi ipatpat lang ito nakalugan di kumpare. Maan-ano ko may makita na. Agbirok mat iti news na. Paray, isabdag mo ni tayo gay. Paray, para! Amo na ito, driver. Handa kami chicks na nakatugaw. So di na magmagag, ipo ko ti pasayros. Paray, paigit mo! Disaga! Para kanuhani. Kastaya! Ay. Nagagdayon di pagkatang iti piyesa, paray. Ay, labos ako. Ay, sus. Ala, bumabakan pare. Anya manan daytoy asidaan. Daytoy pinatakak akamatis nga adda bugong na pagisawsawan iti ugot ti kamote. Amok ananang, ang apay akastamanan ti si datayo. Ay katawan mat ni tatang yo. Oh, anyat orasan? Ay, agpaspasada pa ilaang siguro
Agpaspasada ngam sumit ngeten. Ngam numangted iti napasadaan na barbarya laeng. Ni, apa ya sakti pangibagaan nyo iti kasta? Ni tatang Ne, ada sing mangpot a jeep. Jeep ni Uncle Tinong dayjay. Madlaw ko ti ungor ti jeep ni tatang. Anya ti ungor ti jeep ni tatang mo aya. Kaslagsa sa igdag abakat. Pare, si kamot gayam ta si mangpot kunak no nila kay ko. Tinarimaan ko ti jeep ko, maray. Tas mardeng ki din na tinga ti kalsada. Aya, Isu asa anak nakapasada iti nagmalang. Himbag pa ni kumpare tanapon-pon no jeep na nagsubli-sublay. Isu sigurado nga do tinapasadaan na dayay, maray. Agsida kayo mo titilitso na. ay, barbarayan tuman ang tiyawat na kanyak. Maray. Adda ibagaking ka. Di mo ibagbaga asak din ang ibaga. Ne, anya day ta pare. Adda nakita nga ubeng. Kinsiksi a babae katugaw na jeep na. Anya? Sige, ituloy mo pare. Ay na, punpunasan na pa ay tilingit na, maray. Anya? Isumot lagayam abarya-barya lang tiyaw awat na kanyak. Maray hindi mo ibagbaga. Ngayon bagaking ka. Wen pare, gas-gastusan na lakit di jay sexy a babae nga imbagam. Apaya nakapanimid ka di talamisan, maray. Aday ta tinapasada. Coins manan? Di mo tagibas si tendagite ko insta adu dayta. Ura ikilom. Rabi ikan anagawid. Coins laang tinapasadaam? Nakapoy ti pasada. Anya nakapoy? Kat napumpuno ka no jay jeep mo ang nagsubli-subli. Nagkuna, langsot ti agibagbaga iti dayta. Ni kumparim atinong. Ha? At dapay kano katugaw mo as sexy a babae iti sango amang pumpunas iti lingot mo, ha? Anay, di mo lang pigusan ti lapayag ko, anay ko. Isugayam ti pangigas-gastusam iti napasadam, ha? Anay. Ay, maysi na ti lapayag ko, anay ko. Nagrigat lang arudan ti panagbiag tayo, ngam agbabay ka pa lang. Bilangak dagito'y coins nga inted mo. Bilangin sakit ti lapayag ko, anay. Masapat ang mapan agpasada inton bigatwan? Anya masapa? Masapata! Nangag mo dyan bagak, ha? Kaya't naasawan, duwata nga agpasada. Sumurot ka? Masapata kunak lang arudan. Di ka ka di makauawat. Hey, kumaray. Apa nga ita si kamot ti mangwaswasing na ita jeep ni paray. Wan pare, takadwa man nga agpasada. Dua kayong agpasada, maray. Wan pare, iso ti driver, syakmat ti kundukot na. Anya? Kundukot? Wan pare. Sa balin sama dita konduktor, dita kundukot, maray. Ay, sabali talaga, pare. Mala, ituloy mo awasingan dita jeep ni paray, maray. Itan sa laang mo ita mawasingan dita jeep. Si mangpot kamot gaya mon, my darling. Shhh! Ada ni misis ko dita jeep ko. Iso da dyan nakatugaw iya sangwanan. Apaya si Muro. Doa kami kanong agpasadan. Isunti kong doktor ko. Mapunasan na nga taday talingot mo. Sana. Iso ti agsingir iti pasahid ag iti pasahiros. Lakay! Umay ka na! Ay, inakon. Ay, ayaban nakon. Ay, sus. Kabutang nan samot ni bakit na. Paandara mon aday ta jeep mo. Anya nga iti aramidam. Sumurot ka talaga? Itayak pa nga agurura iti pasaheros ditoy. Damagang pay laang. Oh,
Aglugan kayo na. Ijay eskwilaan, ijay palengke, ijay simbaan. Umay kayon. Ay, sige, umay kayon. First trip daytoy. Naglaingan nga gayab ti pasayeros ti konduktor ka. Sige, agpadenden kayo Tapno adda pagtugawan, dagiti dadduma. Awan, umanay. 30 amin ti agtugaw dito ajit. Permitilingit kung bakit. Ita pa yung bibiyahe. Isa nga gasot, dua gasot, limang gasot. Anya di ko na? Ito yung lingat ko kunak. Punasan mo ta. Agtudtuday. Ita mo bilbilang iti kwarta teraramidan. Ay kat punasan mo tan Di nakman ipadpada ijay chicks mo nga agtugtugaw lang dito abay mo para punas itilingat mo. Ada agparpara nga estudyante. Ne, adu da magayam. Sardingam ida na. Sige, sardingam. Ang lalaki din Ay na. Nabatad, alitsyonan ti sidaan tayo inton madamdama. Lakay! Wow! Lechon! For the first time! Kita man lakay. Naragsak to'y anak mo ang makaraman itilitson. Ala, ago makaamangan anak ko. Naibos ka din, jay ugot iti kamote jay likod ti balay nanang? Nasayaat mat no naibusan. Apay, kasano ang nagbalin aletsyon ti sidaan tayo ita nanang? Kit, kundukot ni nanang mo Nagbalin kan akong doktor ni tatang? Kundukot. Sana konduktor. Imbulsak amin anapasanaan na anak ko. Ada pa imbulsan ni tatang mo. Ang dinukot ko amin. Diyala ang panggasolina na timbati. Ay, naglaing nga agdukot ni nanang Kundukot gayam. Uray siyak tulat tanti mapanagpasada no bigat. Nagkunakan ka. Awan aramidok dito balay. Iso asumurotak. Kasapulam ti kundukot. Tapno saan mo agastusan iti sabalitin na pasadaam. Anya agastusan na iti sabali nanang? Di mo patpat yan ni nanang mo, nalaing akong dukot. Ay, anya lakit din nila kay ko ababairo, aya. Kasapulam ti kondukot. Iso nga umayak manen. Masapat ang agpasada inton bigat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apa siya manok nga inkulong mo iti krits bagay? Manok ati kaaruba. Anya? Masurunak ta inaldaw meten nga umay dito arubayan. Tiniliw ko na. Ay nabakit, agar-arabit ka mo. Amok amanok ni bakit pilang data. Partsekit din inton madamdama. Anya? Di da mo ngamin ammo nga ikulong dagiti manok da. Sabawak man kitde. Sagpawak iti papaya ken bulong ti sili. Ay na, nagi Masen George. Anya lakit din. Oh, si kamot gaya mare. Agtudtudong imay ka diti balay. Wen kumare, imayak ta dumawatak kuma iti bulong ti marunggay yo. Ha? Ken na yun namutan iti bunga ti papaya. Ne, kasla agluto kan sa iti tinula mare. Ay kwa, saan mare? Uray isulaang ti ilambong ko asidaan ni kinilakay ko. Kasta ay. Kating kalata mga la iti marunggay iti likod
Kan manggaw at kamutan iti bunga ti papaya. Ay na, agyaman na kunay, Maray. Awan anyaman na, kumare. Amang ano nakita, di manok mi akakaiso na akawitan. Jay ka di nalaingag taraw. Wan, mapukpukaw nga min kad. Hindi pala na minsan nga aldaw asap-sapulan me. Nga mawan moten nga agawid iji balay. Sayang na jay, nood na ngala. Sapay nagdakkel kung naglaingag taraw. Huwag nga raw, barang ano ag sublipay. Ay, wala. Parang saan nga interay tuwak. Nga adda ima na. Aniya? Kitwain, ang mumut ita panawanan, kamsat. Orean niya, kit mabalin na mapukaw. Kanya laki dinaya. Ada kayang di mapukpukaw ang manok ni Nana Pilang, tata? Wain, mapukpukaw di kawitan na nagdakal. Anya? Masaya nga na ngaraw di si Dayjay amanok. Sapay naglaingag taraok no iti parbangaw. Kat, asino ngay nga tati nangala? Ay, saan na nga nga amaw? Saan nga tanga iso tinangisagpawan ni Maring? Ti may na dinawat abulong ti marunggay kung bunga ti papaya. Nay, ada ka di pagbagam tina. Ha? Kwa, awan tata. Awan! Ay, una yan ayadag iti kaaruba. Apay mo nun aya? Ha? Naawan lang arudin jay manok ni Bakit Pilang. Di pa ila ikulungmet ni bakla dagiti manok na. Kaya't nansamot nga isarunok alamawan dagiti jaske a manok na. Unay gamot ng bakit? Isarsarak mo di bagim. Kahit basol da bulos mo't ngamin dagiti manok da. Kanayon nga umay dito'y arubayan. Partye ko na. Ala, makamu ka, no bilang tamaamuan da asika ti makagapo, kadagiti mapukpukaw a manok. Saan da maamuan tanalimadak? Nalalaing dakat ngam siya kon? Jak itulok Anya lakit din, aya. Na, si Kamanan? Ay, uwan maray. Umayak ko mamanin dumawat iti bulong ti marunggay mo, ken bunga ti papaya. Oh, kasla ka nahin kamatin nga agluto iti tinola, mare. Saan mo't, maray? Si kakit di mo't. Agasam man, agpadigo ka kumamot, Ay, uwan, sige, maray. Padigwan ka. Agyaman ako, mare, Awan anyaman na, si kakit di mo't. Ala, ingkan mangala iti bulong ti marunggay, kan bunga ti papaya ijay likod. Kitam lang di asumi taamangan no kagatin na ka. Nagrigat meten apadaraan da ito'y amanok. Madlaw tumo nga minabakitanon. Kasla namin anon anaganak. Ay naku, mare. Jack mo tin makaura iti padigom kanyak. Iso nga imaya kun Ha? Ay na, makapakigtot kamot kumare. Si kakit di mat. Sa anak mo't anak kabutbutang tapno makigtot ka. Mabait lang Apay, kasla upa mo't anataangan day taparpar tiyam, mare. Shh! Woy, mare. Oh, apay? Amangan nga min lumangag ti kaaruba nga daparpartik amanok. Kat ibagadan tumot apadigwak ida. Kasta ka di? Ala, tulungan nak nga ruden amang party kumare. Taimay ka mag.
Bigat man nga imay ka dito balay, Mare. Wen kumare, salod-sodin ka lang kung mano nakitam di manok mi nga upa. Ha? Apay? Mapukpukaw ka di mat? Wen nga rod, Mare. Sayang tayo jay. Sapay no agitlugit ado. Anya? Nangisid tayo di manok kumare. Saan nga tangay so di pinartimanan ni Maring iti kalman? Mare, ada ka di bagbaga? Ha? Kwa. Awan ko, Mare. Awan. Amangan no makitam to di manok ko nga umay dito paraangan nyo. Ipagamto kanyak ha. Wan, kumare. Ay na, nabartek ka manan, Manong Ruben. Awan nga ron. Nabarte ka nga, iminuma ka nga ron, bakla. Anya? Ay na, madadahil lang ti kinagwapo mo kastalat na kanayon. Sagagad di mo, bakla. Kapot naman, gwapo ka. Ngamiso na lang tamamartik ka. Anya? Ala, Hoston, saan mo nga ituloy ti uminom dito itersena? Ta saan ka mutlaan nga ilakwan iti arak? Kasta ka matang kanya, bakla. Saan mat ajay imot, manong? Ngam, concern na lang iti health mo, ha? Sabi lang kung matamawata, Manong Ruben. Saan nga taan ni Maring ti akin basol kadag iti mapukpukaw a manok ti kaaruba, tata? Ha? Apay anak ko ng ta. Kuha nga min, tata. Diyay mapukpukaw a manok ni bakla nga upa. Masiguradok ani Maring tinang parti iti dayjay. Anya? Sa anak ang mabalin nga agbidot iti nakitak. Uray jib manok ni nana pilang ang mapukpukaw iti na minsan, nagpigsa ti atap ko nga isumutla ang tinang partikat. Anya? Idi nga minsapsapulan ni nana pilang jay manok na. Isumot ti imayan ni Maring iji balay ang nagdawat iti bulong ti marunggay, kan bunga ti papaya. Ay salbag ang maring, tilar aramidin na. Mapanak nakaklaan nga iso talaga ti akin basol. Sa anak nga agpangadwa mangidanon kadabakla, kininana pilang. Aywan, Mare. Aminak asyak tinang parti iti manok ni bakit pilang. Anya? Uray jay manok ni bakla. Iso jay madama aparpartik idinaminsan nga imayam. Kan isumutan jay impadigokan ka. Anya? Ay unay kan, Mare. Apay kay aramid mo ti kasta kadag iti kaaruba. Ha? Kasanumat nga min asaan kong aramidan. Agasaman, inaldaw da nga umay dito'y arubayan may. Mare. Iso mga min tinaldaw ang makitkita kapasalsali dito'y. Kok ako kok. Intinula ko na. Anya? Kasano ngayon no maamuanda si ka? Anya ko ma, sungbata ka. Ha? Apay, mabuti nga kaya. Ay na, saan Mare? Saan? Anya lakit din aya. Basta gayam ti rason ni Maring. Iso basta latan pinartina ti manok ko. Wan, Mare. Ha! Nagrapaw matan arason na. Ti awanan ba na babay? Kasaritam to, Mare. Talaga kasaritak day jay. Kan saan lang nga day tataramida ken kwa na. Ha? Balsak awanan bain? Ha? Payman? Kasta gayam ti rason na. Aramidak ti aramidak. Tay bagak tumat kan kwa na day tarason na. Anyat kahit mo asawan, Mare. Basta, mas daw kan tulahan ko, Mare. Anya laki din. Saan man nasyak di paglulukwan day Maring? Tano syak di bumales.
Masigurado, adi na magustuhan ko na tumay. Anya? Oh, si Kamalan? Awan mo na. Ay, saan nga lang ba? Ay na, manong. Nabartik ka manan. Ano nga lang ba? Oray na barde ka. Engkari ka taglata di makas ito itersenam. Di mo ko naan nga ituloy mo pa iti uminom. Saan man? Diyan kayatan. Ay, naulawang matan bakla. Gana, ada maragrig na ti ulaw ko, no? Makikita ka, makaulaw ka. What? Well, but no ti bagbagag. Kasla saan mo tinakumpleto ti aldaw, no? Saan ka makita kan makasarita bakla? Anya langit din na kinilig naman ako ng todo. Ay, saan ka man ngagsausay ti kasta? Kat adda, ama inlabag ka no kasta laang. Ano, kaya mo asawan? Saan ka man sigura tulang? Tapos saan mo lang nagtibagat? Hay, manong Ruben, aya! Nasaya at tanakariingkan. Adda nga min tinakaidanon kanyak, akanayon ka kano amap-mapan ijay tersena day abakla. Apay, gusto ka kadikan kwa na? Anya ka rin na itong ibagbagang si Kamaring. Awan man ti adu asaom si Karuben. Wan no saan laang ti isungbat mo? Unay ka matan. Gaputa ka sa tindahan dagin ka. Mamati ka dagos. Anya nga'y kumati isyo. No kanayon nakijitersena nga ron. Kanayon apagkatangan. Anya lakid din na ya. Ha? Maamwakla ang adda something yu iti dayjay abakla. Makitam ti saan mo pa'y anakit kita, Ruben. Anya. Kunam siguro asaan ko nga amo asweet kayong agsarsarita no mapmapan ka ijay tersena na. Salbag ka! Anya? Sigurado ka kaliti day nga indanon daken ka, Mare? Saan ko pa'y matkit di asigurado, Mare? Ha? Ngam numapanek na kakapod no, nga adda relasyon da baklakan ti asawa. Ha? Talaga abalsak da di abakla. Ti awanan bain, nakaalalas abakla. Anya? Ay na, uray idanon mo kan kwa na. Sa anak amabutang ko naktumag. Ha? Anya lakit din ay. Ala, tinasayaat. Kasarita mi da adwa. Tapno amum, no pudno tinaidanon kan kawan no saan. Ha? Amom nga min, Mare. Nagrigat man ti anda kaap-apa na. Nagdagsan iti barukong. Isu akabayatan ana sa papay, urnosan nyo kit dirayta. Tapno saan ako marupay. Ay, isu nga rod ti chismes dito ayan tayo ita. Ada ka no relasyon da bakla kan Ruben. Anya? Isu mailagayam atong mapanak gumatang ijay tersina ni bakla. Kanayon nga da ni Ruben ijay akong ditambay. Tagayam adda something da. Ay, unay yung tikas ng aramid da. Un nga raw, kaar-ariyak man dayjay Ruben ta pinatulan na tipada na alalaki. Kahit no nagpintas mo gamit ni bakla. Uray ko natayo a bakla. Hatiw na pa ay nagiti babay. Ada yung ngamin na napimpintas ni bakla ngam ni Maring. Ay un Ni Maring ngamain, nagdulpit na kita. Kaslasan na pa'y namasangot sa digas. Uwang nga raw.
Iso ang nagsapol nila kay na itinapimpintas ng isaw. Iso na lang tabakla. Awanan kay tibain abakla ka? Nagpuskol day tarupan! Come on, Maring. Mabidlaang ha. Ha? Anya ka dito parikot mo? Parikot mo ti relasyon mi ken ni Ruben? Ha? Excuse me with feelings and emotions. Idi pinartimlat tanda giti manok mi nga awan pakadam. Rason mo akarayon ngamin amapan ija arubayam. Saan ka di? Anya? Ita, ama-amuwa mga adasamting itinagpaitan kini Ruben. Irason kumatkan ka. Akalayon ngamin nga umay dito ayan ko. Iso at tinagikwak mo para fair tayo. Anya? No manok ti tinagikwam. Ti asawam met kanyak. Amang ano di mo amo, nga ayatan na unay ti asawam. Ibagakla nga, tapno aware ka mat. Talaga nga awan babain mo! Ay, nakarkaro ka! No kasanot kinawan bain ko, nakarkaro ka kunaktuman. Kan may sa, nakuna ni Ruben kanya anak kasagana amang isinakin ka, tapno din na kami. Ha? Saan ka siguro atulang, ha? Tapno saan mo anang nagtiimba ka? Laki din, tigas tatao! Dayta, ti maganab mo iti ugalim. Sika analaing agparti iti saan mo, manok. Nana. Aniya ngay ita. No manok ti tinagtagikwam. Ti asawa mo ti kasukat na. Nana. Nagturod kan tumangamin nga agparti iti saan mo atarakan. Aniya ngay ita. Balsen na ka ni bakla. Ngam ti asawa mo ti tagikwaan na. Gaputa ka naon mo't ngamin ama panjitirsina na. Saan ko nga itulok, Nana? Ura pa saan mo nga itulok no ay ayatan ni Ruben ni bakla. Anya ngay kumati maaramidam. Ay nanana, jak itulok. Inaklatan agkid daw iti pamakawan kin ni bakla. Tapno sardangan namutan ti asawa. Imaya, takayat ko ang makisaritakan kay tinasaya at bakla. No ti panagkunam, kat masyalakin ka, nagbitot ka. Amom ka diya, kas taunay ti sakit tinakam ko kan ka. Manipod idi pinartim di manok ko nga awan ti kaamamok. Pangaasim, pakawanan na kumamatan Sardangam kumamatan ti asawa. Maasi ka kumamot kanya. Ay saan? Lakamam tinaramid mo kanyak. Uray manok laang tinapukaw kanyak. Dakkel apukaw ko day. Ha? Iso nga ganos ka ita. Tati asawa mati sukat na. Anya? No mauma akto kin ni Ruben. Ipasak to kin ni Nana Pilang. Ha? Tamay samot la day dyan na sakit tinakam na ken ka. Gapu iti manok na pinartim. Salbag ka babae. Yat adampay tagparti iti manok dakin manok. No kayat mo apagpapasaan milakay mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.